kayatek na pateganagan na. Keto'y pusok na ragsak napnutan na agliplipyas, isungag bibiyagag siraragsak. Inabak ng dito'y lubong isut apat kanito, Gemto'y kararwak isutag na nayon. Di matukot kinalimteg nga ketawan makapada, makatayan ni Jesus sa namarswa. O dayaw ken kuana, inispal na kidara na, ketayatek na pateganagan na. Keto'y pusok na ragsak napnutal na agliplipyas, isungag tibiyagak siraragsak. Anot na inlubungan na pagraragsakan, ngemawan lesem kanya kadagitan. Panagserbi ken Jesus isut pagraragsakan, manipudi diingat nasarakan. O dayaw ken kuana, inispal na tidara na, ket ayatek na pateganagan na. Keto'y pusok na ragsak napnutal na agliplipyas, isungag bibiyagag siraragsak. Dayto'y dua padyanan balituk at daldalan, nadaig na pintas sa pagtaingan. Urus balituk balbalay daken timet lansangan, urus damin amin nga nasantuan. O dayaw ken kuana, inispal na tidara na, ket ayatek na pateganagan na. Keto'y pusok na ragsak napnutan na agliplipyas, isungag bibiyagag siraragsak. Isungag bibiyagag siraragsak. Dagitamit hermanos kan hermanas ti ipaay mi bet akas panagdayaw mi kini Apo Dios takukuha na garong iti dayaw ako. Ti ebanghelyo.